Hahaha, tini wahino belai ke jorak kaham. Kaitor senam ramani. Faidi tini wahino seng maganang krai laya. Kaitor ni kok bai kuplong ngai. Tibu kucuk position seng thang lai nai. Tini ni topik norok bebak no nokana. Nini Bwkhani bugra Sabo. Yes, nini Bwkhani bugra Sabo. The most important part in our body. Sini besakni nangkok mani body parts bobo male obukha. Hallelujah. Obrutun sing tini srang lai nai. So kha khlai norbo tini excited na te belai tong thok zakna. So doro haika dodoro tini ganan ta kukte bok song rong no share khlai redi. Bor wahina shep ka hamantheng kai tini kok srang nani bagai. Tini o important topic bukhano tui obno tui borok bahaina bujinani shep mantheng borok no share khlai redi. Hallelujah. Praise the Lord. Sini kai tu belai kaham. Asike kaham bo. Yes, belai kaham, asike kaham. Aba mung sasik bai compare klai menya. Sing sani mung sawa hai manai kiri. Kai tu ne hamzak mana compare klai nani. Kai tu ne hamzak mana compare hai ka mung sasik bai shunani bagai. O sing saraba hai mung sa manai kiri. Yes, o mani bai le kai tu ne hamzak mana suiman. Aba hai mung sapa na kiri. Asike great kai tu ne hamzak ma. Asike kaham kai tu ne hamzak ma. Hallelujah. Praise the Lord. So Friday, tini ozara kahamo. Kai tu mung sasik ketal. Nangmani chini life o chini langmani bagai. Abono yafana thangi tong. Abono buzirana thangi tong. Friday sing tiarang layan. Hallelujah. Gana Bible na lainai, notepad na lainai, kolom kongsa na lainai. Sing joton tiarang lainai. Hallelujah. Praise the sing joton Friday. Bebong tiarang lainai. Te tamo fan sok paya ko abahai. Nini ta ko bukuk song no share klai di borok bahina live fighting ate tini o ketal kaham hai kaba je kaitor je ketal khesno box na thangi tongoni yafana thangi tongoni obno sing yasak lainani bagai tiarang layan. Hallelujah. Nobar belaino sip kesang dodor ozorawo kaitor ni kok baike kuplong lalai. Hallelujah. Tini sapung joton jani samungo engagement kana te faithfully klai kya ang poitu klayo. Friday, singsani samungo asik interest na lai ma haino kai to ni kok thani bagi tebo double interest na lai tebo double excitement ng lai na sing excited. Hallelujah. So tangin man lai di singsar kwak thang mai nei singsar bebak nu kamai thang mai nei athukri sal tal krai thang mai nei singsar yangkung ha ga dole ki bijak nei hapen bobo tongrok nai mala kai to ni kok se o kok ni bagi homonino sing tiarang thai te khatung thai. Hallelujah. Kai tu ni kok khatung nai kai tu ni kok bai kuplung rok a phona hai ka ba a je borok bo khaksang yawi tongwi simanya tong thog yawi bo tongwi simanya bo khaksang nai tong thog nai te a tong thomun te khoroksa no bag nai bin thani je khairuk mung tomra khairuk mung te khoroksa help man nai. Open the power of God, the word of God. Hallelujah. Tini o kok bai no singsar sanam jago. Hallelujah. Obono sung tini sirngan thangi jong sini tini topic nga tamo heart haika bwkha nini Bwkhani bugra Sabo haika bwkhana ti kai tu tam frangna musungjak abono sung tini sirng lai nei pari palke kai tu na hambai lai nei. Thank you Lord for your love and grace. O sal kaham zora kaham nini silo o asik kaham opportunity nini kok thain sirngna ni bagai marmani sep kaham o nini jari silo. Holy Spirit nung phrangnai kaham chubanai kaham nung phrangdi jeng belai excited sirngnani baga afa nang phurangdi ketal revelation roi hakya ba tebu nini toroi nini mungno kuchuk sung sa sang klai manani afa sung yos klai nini mung kuchuk ni bagi afa bebak min thani ya far bugre jisu ni mung se hambari shano. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Phading gangke tini or shalo bwkhana tui kai tam phrangna musungsa obono na serang layan. Hallelujah. Bwkha na kangma jora borok salayo bahai tamo ni singang ke तुम नहीं समझोगे है निशान ये दिल का मामला है निशान. Hallelujah. Fadi abai words roxin thani tai fasta phaisi tung tai तुम नहीं समझोगे amaya. Yes, तुम जरूर समझोगे नि सिंग salanye because obkha ni Malik ti khorok sang tha. Hallelujah. Praise the Lord. Fadi sing
obela interesting topic te bela isini bangai nangko go zorao alele obor to sing serang layan bekha tini obekha biang biang thaya tong berai laimang tong loi musung jakmani joda bini manna musung mani joda time spend khaim na musung mani joda obekhani musung ma belai joda so जोंनि मुचुंमा बब पोजिशन थांगी दङ के बबा हायो सगै दङ के फारि जों ता राइट डाइरेक्शन तो फाइलायन काइतनि कक बायके फारि फर्स्ट बाइबल वर्स जों नायलायन Deuteronomy chapter 6 verse 5 Deuteronomy chapter 6 verse 5 फारि जों जतन थालायन Deuteronomy chapter 6 verse 5 tam सुइजाक दं फारि जों जतन नायलायन आं फरायनाय दं खोनादों You must love the Lord your God nisao. Neng nini kaito no hamzakna ni nanglai nisao. With all your heart nini bukharo sugui nisao. Hallelujah. Next time sujatong. All your soul nisao. Nini atawo hakawa nini solo. Aing to himself. And all your heart, all your strength himself. They ponder so good himself. Hallelujah. So firstly, the line tamo, you must love the Lord your God with all your heart himself. Nadi tini sini hamzakma juda judangi toka. Tini sini hamzakma bonomaya kang tritang nai. Abahai hamzakma. Obanang painas nang nai. Abahai hamzakma. Nengana riable. Ang tay nogo tong liya sini hamzak man nai bo bahai nang renas nang na no hakin nang may kirikyang relation so hamzak mani position haike bo bkhabai hamzak na nang abno tini calculate khlai haike soi thayo to phairi mai nyangi tonglai hallelujah najang thangnai rogo share khlai tini share khanya musu sini bkhani important parts bo hamale sini part ni bisingo bukhare asak parts rong ni bisingo bo important part nge sini bukha how nini yak tomun choli anga ke slowly far nang kathang tongoi tongi mano nini yakung tomun kaham ke choli sugi anga nang haipan kathang tongi mano nini bokhoro kaham ke choli sugi haipan borok kathang tong mano mokol nu ya haipan borok kathang tong mano kok saimanya haipan borok kathang tong mano khunju khnaya haipan borok kathang tong mano bukur khaksa krei haipano borok kathang tongmano but tomung na heart failing ke heart attack ni salayo tomon heart attack unke haipano heart tomon failing i thangke borok ta moi thang omori ma thango thui ma thango so obukha bela importance in life of bela important abon bagino with all your heart ni sao sabona hamjak din sa love your God ni sa dini kaito no bukharo sugui hamjak ti ni sao but tini kabang borok obukha bela important part sifano obukha bai first priority sabona rana nang abona shishu gyani bagai kabang me area wata mungi tongle failing i tongo reject ngi tongo hallelujah abuni bagino nini bukha bai first nini duty ta male love your God with all your heart nini bukha bai first duty nini tamung thai ani tamung thai chini tamung thai male kaito na hamjak nani almost sini first duty in thai hallelujah but first duty tini kang matamo ani dream gari painani duty abosu gi thanglai ang jesa kemono brebe kaijang nangnai ang jesa kemono chalabai kaijang nangnai also first duty in thanglai te tam duty haka first priority bobong i thanglai Deuteronomy yes sopon Bible verse ke Deuteronomy chapter 6 verse 5 Deuteronomy kok boro baita mane sijak ang kaham ke khel krikya abo naro numbers ni pore Deuteronomy naro aro thangdi nugnai kogro waita mani sijak ablang saiman sulia pogro rongkha saimia lengya pokha kabang ko English Bible use khaijak mani bagai kogrok ni bebak tamnai je Old Testament bumurang muito narak sugi mayangi thang zara zarawa Deuteronomy do English banke chapter 6 verse ngangke 5 okay sengbor tonglai sini bukha
or tam sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 o nini bwkhabai nini kaito na hamjak sugdi ni saw hallelujah but chini bwkhabai sin tam na hamjagi tong taw nang kaham ke lekhai nai di hake baba mare ki sui nai di first position na kaito to de tong grei first position no no nang belai ke hamjago aba haibla na तेरे लिए दुनिया सर सकते हो है के बताम कब मत तंग लाइन स्टॉक tin kuma bro aba hai first priority wo girlfriend boyfriend first priority wo o bike mara nangnai o camera mara nangnai first priority o sakri nang mara nangnai first priority ang tamnai aba hai position ang sogina nangnai hallelujah first priority bro sogi tong ke nini check khai nai di tamon first priority o kaitor kri hingkang ke belai bipot haka belai nang tamna uslo jak haka ba belai nang back phaisingo nang uslo jak nang saiman sit hallelujah tamon first priority kaitor yes bakharo sugoi nang kaitor na hamja wonga ke nini life kundi no tamnai kusuk khasiar abahai faigla smooth nang nai te abai tamnai himla kaitor ni mung kusuk nai nini as a first priority kaitor ton ma bai bewak samung bewak yapri bewak yak bewak wan sukma perfect te kaitor ni mung lob jak na jar abahai position nang tong iman hallelujah praise the lord so abono nini ani first priority first barza abono sung pok thai kre but tini borok abono pogi thangba bagi ta mung male problem klayo jungjalo klayo te destroy ngi tongo hallelujah tini kamon borok first priority ai khang keno ang kaitor no se hambai re nani abono muito klayo oi corona virus manjagi khorok busu borok thikya a update se puila nai gerau khorok busu vaccine raja kha abono se nai gerau tini boro accident kha abono se naituk lai gerau saba na message khlai ka nai gena abono se puila nai gerau but your first priority nini first priority aba kaitor sing thai bonus nang bakharo sugoi hamjak nani bini phasing se first priority nang tonnani but no lifestyle tamui tongkha first message sabani phai saba no kabang like rekha aba aing phasing se borokni but sini lifestyle sing mas lai thai sini first priority je position tongmani tomung abo nini girlfriend ke nang nori ma khibnai first priority tomung nini boyfriend ke nang barman nori ma khibnai first priority tomung nini chakri ngi tongkha nang abo ma nornai first priority ni first priority tomung nini logi songi tongkha nang abo no ma nornai first priority tomung nini mung sasuk amen goal tong abo ngi tongkha ke nang abo ma nornai first priority was sob somai haka bebak zorawo abo kaitor tong nangnai tomuno kaitor tong hukang ke nini tai baki priority hake tai baki samung humung bebak no small ngai hallelujah khasrang jagda khatong thok jagda ha hallelujah love your god with all your heart niso bakhar sugui nini kaitor no se hamjakdi niso praise the lord but okogno khanamale khanawo soi practical main yangi thanglai borok fail ngi thangpayu hallelujah but at least ang belai khena khatong thogo tei tamnai khasrango online ni bisinti phanose nung asake excited kaitoni kongno khnanani that means you are very much special nung belai special with Facebook live ni bisinti nang asake khasrang ja kaitoni kongni bagai excited tik bible gara nang asukja that means nang balance special nang hai ereng ya nang soi no anointed person nang soi no kaham nang saimandi hallelujah oze musungma oze excitement kaitoni kongni bagai abo kebo tuni ri phaya hake kebo no ya phari rimenya abo bising ni hoite phayo Bwkhani aro nong khori phayo ba musungma bwkha bising nong khori phayo so you are very much special no belai special tang male kebai dagi jagya oi willingly khasrangai ani kaitoni kok
아니 끝한꼭 아노 못항나이 아노 소이 야프리까 함세르나이 아니 까이토낭 first priority 또노 so 아버님 바기 티니 땀 어저라 땀먹나 낭 땀먹냐 앙 사이면냐 but 아니 까이토니 꽁니 바기 앙 ready 앙 아버노 스릉나 바기 앙 카퉁작 야상나 바기 앙 tiar nini oze attitude nini jo omusungma obono proman ruoje nang belai kheno kaitona hamjago te first priority nang kaitoro tono obono oboni proman obono oboni prob ruoje nang kaitona hamjago hallelujah praise the lord kabangma samung tongna ozorawo baksani kabangma samung tongna but as samung khibiwi tongra sitengabo first priority ang kaitono ru so kaitoni kogni bagai ang tiarangan tabu Hallelujah. Oze musungui je neng zorari tong mani obono kaitoro neng hamjak pani mari. Hallelujah. The regular je live session attend klai tong nai ang norok no belai keno Kristo ti hamba yafaro tamle kaitoro norok asake excited ke kaitoni kogni bagai kaitoro torna ni bagai kaitoni hamariwo kesengui enjoy klaina ni bagai norok asake excited ke tong mani bagai kaitoro. Hallelujah. So sengtam no khaujaga Deuteronomy chapter 6 verse 5 love your God with all your heart ni sao nini kaito no bakha rosugui hamjak di ni sao yes this is our duty the first duty obos sini tamo samung obos sini first step Hallelujah. Bu phano kare malik no kare o sangsara nang nini musung dei tongnai Baki possible ngi mana bo but tomong nang toplo tong khani ni musung te malikri logi tamung beleung kha nang sangsara tongmani no aimless tiri kama borok bini aim no fulfill khlaya bagai kaito no reject khlayo bahike first priority ang chakri mar nang abon pore jeng mani ngana abahike borok submit khaili first priority ang just kemon bo baisi kaijang nangranai boss ani dream tabuk boss ani naharma Aing pasingo binia hamzakma buri hamzakma sala aing pasing se khabrum layo but kai to ke pocket dala ja baksa pocket suru daya kitare klang thango baranda rogo malik no kari no snam nai no kare nung ya pri soi tam manai hallelujah ale romna pu yang le pan thoros nai tu gi tonguyu aba haya diba yang romna ke ano romna thango but romna jaga ke bo jaga pan thoro ha pan thor ha karak ma ajak baka aromna nyang same yang le kethang tongui enjoy khlai bini girlfriend bini boyfriend ha ke bini sakiri bini aje mana musung bai tongna musung jawa enjoy ke yang le aje kethang tonnai abono se yakar jak tini nang hamanai tongmani sabni jare because of God Tini nang samung kahamasay tong mani sabni jare because of God. Hallelujah. Tini kaito ni jare nang ang bebak mani tongo. Abo se o kaito no se reject khlaye. Angani musung te. Bahai ke possible ng iman abo. Bahai ke possible ng iman. Hallelujah. So abo ni bagay no. Nang tabok panin babo no siniya ko. Nene kaito no sinia kong ke sinidi bong kan nono kethang ke tonai kaitor bong kan nono soi hamari rui tonai kaitor bong kan nono samung hamsar rui tonai kaitor bong kan nono naikoli tonai kaitor because of him only you are alive you are getting everything bini jane nang bebak no mani tongo tei nang kethang nang abono accept khlaiteng obono kubui kengma borok thai tama kok ni saw nang tama huma kok dahan Thut ang amono gosia dahan jesapon hni tongdi bat kubui nyo ke fan nori manya hallelujah kubui no ke ba fan nori manya kubui obono sini kaitor kethang nona no snamka bos snamui sna kethang tonmani bagino samung rui tonman bagino o sangsar mani bagino asake naikuri tonman bagino tini sing kaham hallelujah praise the Lord so first duty sini tamo Love you God. Title tam se to nini Bwkhani bugra Sabo. O bwkhau nini puila musung ma kaito rong na nangnai. O bwkhau puila respect kaito rong nangnai. O Bwkhani bising de puila mung kaito ni mungong khona nangnai. Hallelujah. Sabo nini Bwkhani Malik.
kama zarawo question sungjago borong thaniwo who is important person in your life ni nini langmawo sabo important person ni sungjake kama borok my mother my father my sister my girlfriend my wife my son ni salayo but kem fana my lord ni sanai kre chini thaniwo attitude phaina nangnai who is important person who is in your who is important person in your life nini langmao important person sabo ni khoroksa tomon question khlaike it should be God. Answer should be God. Kaitor answer phaina nangnai ani life for important person ani kaitor say because of him only I'm alive ni nang sara nangnai bini jari sang kathang hallelujah but kama borok important person sabo ni life for ni sungjakangke bini sungsani girlfriend boyfriend ama babu hallelujah yes abo important person ya ni samani ya important person no but first position no ek number position nang sabono ton abo si question hangke tomune ek number position kaitor hangkangke te baki position rogbo belai kahamungo hallelujah te second position tongnai third position fourth fifth sixth ang te baki position tongnai rogbo haino bebagno kahamungo tangle first position nang kaitono ton mani bagai hallelujah tini kengma borok tam saiman lag ranga jiwo haipono tam hon pusugya ni sawo lag ranga jiwo haipono sa pusugya tangi saide man thai kaito no je man thai kaito no je ro thai kaito no je borom rujaknai abono riyani bagai te baki bahaino tamgi thang bebang destroying thai but nang ruina di kaito no nini je sompoti ni nang tomono kaito no banta khlai or borom roi nang kathar kungno tomono kaito no first ya faru hanganga te baki je nini ya phat tongmani abo bai nang belai bless ngo belai hamari kotorongo hallelujah tini kengma boro kerei tangi hin saiman 1 crore beton man yaglo sudo kengma boro tamsa kerei hini sau pusugya hini sau reason tam saide man kaito no je borom rona nangmani respect rona nangmani bini sompoti baike abono borok riya aboni bagi tamui thong pusugya ba nang kaito no respect ri nadi hallelujah nang tomor ajiwo hungkangke kathang kaito tonmar bai nang aji mani tong hungke aji mani kaisa person kaito no nang respect radi lord angno borom khlai obu ya faro nang kerei hini ang ya farmani ya lord nang ara hamjagai kathang tone asuke ano sung sari tonmani bagai asung samungni kaksa person ang nini mungi ya faro lord hallelujah aboni mane tam sajaman nang nini aji marongno kaito ni kaksa banta khlai roma bai te kaksa tamung mal blessing go aratai uri safi manya kurma wariman phaya sinjo wariman phaya siko khabiman phaya tangai malik nang kaito no khlai roma ni bagai hallelujah sing company tam nok ba sharing lai na malik khorong ni kaisa company ro ngo aga tomuno tamlai ajaga khorong ni malik tam khlailai support khailai chuba layo jate a company klaita thangtang hnai aga company destroy tang thang hnai nge khorong ni malik tongma bitamung company mosbut dong ni sao even tamlai khorok sate khorok chuba lai bagai abatai ni nangya same nini life ni person nang tomon kaito no khlairo malik hingkangke malik haiko sharing obviously 50-50 layo haiko 40-60 layo hallelujah oba haiko nang tomon ni life no kaito no nang tomon importance ro ni life ho ni income ho ni langmawate bebag jago hingkangke nini life belai kahamungnai smooth ngai tisung sasa ngai malik kaito rong phaimani bagai logi kaito tongmani bagai hallelujah but tini kengma jorao tamlai borok selfish ngi thanglai kya borok bai borok te selfish ngo kaitor tebo kathang tonnai no se respect rena ringa taitam sajanai tong kaitor je kaitor no kathang tono a kaitor no se tapon hambai khuksapon honi maina ko aboni se bara selfish taitam tong je kaitor no sarai tong deli no ok supung roi bag lai roi o kaitor hambai nangana samung kathar kaham no sarai ton mani bagai saya khuksapano hilig mase bukuk wala nyani le domani koga proke
khorang bunisla joda tormani ba jefro kaito na hambai nango baksa ba khorang suru so ongkhori bukuk tei hambai khuksa hanani nangnunya unnecessary jaga ongke khorang bo kotorong sinai kok bo bang sinai gele gele but kaito no khuksa hambai na jorawo borok khorang khlaisu to hambai na ni sia hambai kaito nangana kathang tonmani bagi okong no sanani suru borok lengjago kirijago khuk pepla ongkhoriya bukuk di sadi o kaito nana hambai nangana kathang tonmani bagi sadi o kaito nana hambai nangana sari tonmani bagi hambai kaito nanga seke ano protection doi tonmani bagi hambai kaito sorgani hazar hazar suari rok doi ano protection doi tonmani bagi hambai kaito nang ani life o ashike nangano tui dulai naikuli tonmani bagi sadi nini bukuk bai sadi talasi jagdi takiri jagdi nangnunya kok purke walai man blasa gele gele ke o kok kathang kok thaise sanapurke biangni kamai thangbai phandok nini bukuk tui tangi mongkhoriya Hallelujah. Praise the Lord. Tini kabang borok na necessary jaga ong ketamo belai excited di bekak phelai phalayo but jepur kaitoro afro joton fuse thangbayo but important baboko kaitor se Hallelujah. Praise the Lord. Ang especially Tripura observe khainayo political bodo busia saimanya but tamjana sik interest ang layo bolanya bagida kok sitra sana bagida na khomata phungna bagida na nijini kahamna phungna bagida bujimanya but belai excited ngi thanglayo abo srapchani bagai election moment ta mui thang belai ho honglayo after election push but excitement srapchani bagai pon tomun kaiton thani nin tong hungangke abo bai nin life bunislai judangi thangnai hallelujah nang nungya sengsane unnecessary jorong ke boro excited nunglayo abo kuno samungni bagiya tamu without any reason boro khaini excited nunglayo but with valid reason kaitoro excited nung phaidi tangi valid reason tamo kaitoro excited nungani bonor kathang tono bonor samung sari tono bonor kathang tono bonor samung sari tono bonor protection no bonor naikolo bonor guide khlayo o valid reason ni bagai kaitoro excited nungdi kaitoro khasrang ni tongthok di kaitoro first priority di bkharo sugoi kaitoro hamjak di this is the valid reason kaitoro hambai renani kaitoro tongthok nani kaitoro bkhabai hamjak nani hallelujah we kono reason kri jagaos nang asake excited nang iman hungke hallelujah reason kri jagaos nang asake excitedly sirkhog iman hungke tini reason to kaitoro hambai renani nang kathang bini jarai nang kaham bini jarai kathar bini jarai majra kri bini jarai asuk morok rong no receive khlaikana or reason kaham ni bagai nang kaitono bkhabai hamjagi me haida nang kaitono respect ri me haida nang kaitono borom ri me haida nang kaitono bkhar wi nang yapari me haida hallelujah praise the Lord for the next verse next Bible verse Psalm number 27 verse 3 love mong 27 love mong number 27 verse 3 hallelujah love mong sungzotro nailen love mong number 20 love mong number 27 verse 3 or tam siyak tong phan nailen love mong do love mong number 27 verse 3 nang purnai though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I'll remain confident in His arm. Kabama zorawo tini especially o moment hay kaba o situation no borong thani tamu kupulong male kirimung kupulong. Tangi sajaman tangi kirijak because Malik kirijak ha. Secure exactly abo. Hallelujah. Jefru logi senapoti hai kaba army hai kaba tamni sanani logi phandranai logi tong hungke special ob charai jorao sing abdu observe khlaiman ko logi babu tong mane kiriya jesono pano ani babu logi tong sab nagan tam hanai aba hai kaise feel fa use charai jorao same tini kabang ma borong ni thaniwo kai to logi tong mano saimanya hai kai to no
bwkhabai hamjak sugui mainjani bagai bus sasung himang tabukhe lengjak phaikya tabukhe kirijak nani sengkha virus phaikya yang thine kya ang vaccine no jaya ko ang thine kya ang lengna kya tabukle ang kirikha borok tabukhe kirilajani sengkha theinani kirijak kha tangei because bini confident kamai thang paikya bini logi je confident tong nangmani a confident krikya why tangi hinmale kai tor no bwkhabai je hamjak na nangmani bwkhabai je respect na nangmani first priority je tor nangmani bo tonjagya bini musungma boyom bo pailaya bini phan bai bo himang tabukhe obahai position of paisok paikya glei brajak kebel lengjak theinani kirijagei belaikim protection nai tongo sungsani protection nangkaham ki saimandi sungsani protection it's a limited hakaba bo srapsani bagise abonono pura secure remanya but nang saimandi kai tormani protection abongka permanent protection abongka permanent solution arate kuno tamnai mistake hakaba ngalak abahai ni khakamung career tai ara confidence misi ani kai torun ka kaham ani kai torun ka karak ani kai torun ka muthangnai ani kai torun ka protection ani kai tor logi tongke mungsa sungsani virus mungsa sungsani problem ani thani tamnai ham kai pe manya hallelujah amoni bagi or verse number 27 verse 3 though a mighty surrounds me my heart will not be afraid so tam saujaga gabang ma phangnang army haka gabang ma sengkara kotor haka juddo kotor phanang nangi tongra siteng haipano tamsa haipano my heart will not be afraid ani bwkha ni nanglak ani bwkha kiriglak ni saw nini bwkhani malik se sangsar problem khaba nang ba kirisana nible tomungno nini bwkhani malik kaitor nini bwsakni malik kaitor o bwkha nang tomon kaitor malik khlaijak hangke sangsar problem mai nang tang kiranai ba because you belongs to Lord why you will afraid but tini borok tangi kirijak bwkhani malik sangsar problem khe bobo kirijago but je borok ni bwkhani malik kaitor a borok sangsar problem phuru bo kirijagya bo confident khe se basai tongo kiriya khe se basai tongo malik logi tongmani bagai hallelujah praise the Lord khasrangai jotong tomno khasrang di nini kaito nini logi tongo bonnono khibiya bonnono yakariya nung se biang phasingo sangsar phasingo da tomon nung sangsar phasingo bwkharaja nini bwkhani malik sangsar hangke tikhlai ro hordi malik jisu christ no sanamdi malik kaito no sanamdi malik holy spirit no sanamdi nini life bunislai judang nai hallelujah confident bunislai judang nai hallelujah praise the Lord tamna jo jaga amon bangin tolaus tamnu sin ke even if I am attacked ni so tomong attack phan khlai jakata romli virus phan ni habai phan ra phaikata tamni sa jaga I will remain confident ni so haipan confident ka tongnai why bwsak sangsarni phola kaitoni bwsago attack phan khlai phaikata but confident bo jaga spirit of holy spirit tangai o sangsani mani khunei nono bwsak jorano attack khlai mano but follow attack khlaijani khomota krai aro yagre jani bo paikha khomota krai bini asuk jorano bwsak jorano bini nono phungsa phungni re phainai nini bisingo habai man phainai virus asuk jorano bini khomota but follow attack khlaijani no sing jotono saimano salsa bwsak no yakar maklangnai molbrumni bagai phola kaitur bai tongi nai hallelujah praise the Lord langma bijago mungsi jakasini jisu christ no bwkhabai poito khlaima bai bokhubai subrai hini gosima bai hallelujah sing muthang jaka langma bijago sini mungsi jaka o langma bijago mungsi jakno te kebo nonani phan kri kebni authority kri hallelujah aboni bagino tomungno kotor choba phan nangra siteng kabangma problem phano sangsarangi tongra siteng abo bai nang bwkha tamnai ta dungruk jakdi sondro ta masa jakdi nang taso tongthokdi tangi himale you belongs to Lord nini confidence kai to rang nangnai hallelujah nang takiri di nang hallelujah praise the Lord tini borok tangi kirijak
tini srai ke nung saimandi bwkhani malik sengsarang mani bagai sengsaro problem ke bobo kiri jago bobo sundro masa jago but je borok ni bwkhao jishuno jagar jak hallelujah a borok kono dinu kubu kiriya bini confident buni slai joda amen hallelujah tomung ni bwkhani malik Jisu Christ ong jak ke hallelujah automatic tamung nai ni confident buni slai joda ngai kaham ke saimandi most important part chini bwsak ni bobo honmale o bwkha bokrok chole ephano borok kathang tongmano khunju chole ephano khanaya pano borok kathang tongmano mokol nuk sugi ephano borok kathang tongmano ok kaham ke saimi ephano borok kathang tongmano yak chole ephano borok kathang tongmano yakong chole ephano borok kathang tongmano but bwkha chole mane no a borok kathaise bwkha dug mane thakka mane no a borok kathaise so important part chini bwsakni bobo male o bwkhase o bwkhani malik sengsar tangsiteng o bwkhani malik girlfriend boyfriend tei mungsasuk sengsarni mani khni tangsiteng sengsarni khoroksasuk person tangteng o bwkhani malik Jisu Christ ongteng tomon bwkhani malik Jisu Christ ongkake te bad baki bebak no tamung male problem solve hallelujah praise the Lord next Bible verse pariseng nai le next Bible verse, Psalm number 51, verse 17. Psalm number 51, verse 17. 51. Psalm number 51, verse 17. Psalm number 51, verse 17. Tam sujak tong fadinai lena. The sacrifice is desire is a broken spirit nisau. You will not reject a broken and repent heart of God nisau. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tesyo po rin kanapin do English po rin itong the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart of God nisau. Tam sawi itong zaga. Tam sawi itong kanadi. Ladi, kabang borok, oba kawan sugu, angma belai hamya position sogi kabla. Te burana kaito nakar sinani. Ang borok bu thamnai khoroksa. Ang khoroksa rapist. Ang khoroksa tomung sidra tongnai burui. Ang khoroksa tomung sidra tongnai sala. Ang khoroksa belai samung sidra sai tongnai. Ang khoroksa belai nemung sidra nengi tongnai. Borok tai kaito rano ya accept claim sinani. Obo nini sengsani relationship ya. Borok mistake like no break up ngai po kag lai po aba hai relationship ya obo. Kaito ni je relationship. Tini bo haini botiar nono accept klainani bagai. Tini bo haini botiar nono kebagai nanani bagai. Nini bebak saya rong no pogoi ketal no ya pare nono kebagai nanani bagai bot tini botiar. Abuni bagai to maya ganang fani reng thomano tui Jisu Kristo phurungu. Besala jaga sanka bagai reka jaga falka kuno salia a jaga ni rangbai tomung sitra tongka no kuno hunlia bebak sitra samung nemung tomung bebak no paibai sugu rang baibai kya wak ni samung pojo sarani nangka tamwan suka ani babuni nogo muni rokse samung nemung bai ke kuplong ang tini tangor haging tong ang ani babun nogo kifil tangsinai nangke ang muni kepan tong siwana to masai le tongana bala hai hni si bonogo kifil mani but expect bini je expect claimani selai tebo double person bo manka bonogo sahabiyako gate se entry khalayako embu phanhor ka bono teitamo nahadi ani sajala phakya khabro mai thangka kabagai kha motom suka yestem tudi rikatal tudi muihan kotor tandi phari celebration khailenan busa kamai tongmani hani noga hapai pika oba haike se accept khlayusini kaitor bawa siapa nu muitu klai dia bahaida neng jaga phali ar rangbai tomu sita rangbai cost manka tak tangi noko phai oba ke kulnai jat kai toria neng tomu no saya khlaija mungsa sak mistake khlaija ni life ong kanke just pok dia bono phaidi ani kai tor na kari janai kai tor oba ke ya pri shepai di no bonor kabagi janai nini saya thaisala subo muitu naragla bebak no pogi thangbai ne kai chebono bo muitu naragya bebak pok nai bebak delete button sini pairi renai tangi male kaham bai sinoro kuplong khlai renai abuni bagino 2 Corinthians chapter 5 verse 17 tam sujak tong khoraksa suk Jisu bai thamchangke a borok katalongu kesambyang thang kamai thang bayu kharai thang bayu tamo phai sok pai
ketal se edango ketal se kuplong ongo hallelujah nangbo tomung no hallelujah bwkhawo jisu christ no malik khlai first position o tonoi kai tono first priority ruboi belai enjoy life khaksamung life alangmano muthangjakung permanent ni abono nang yasakna musungke tini bondini bagai sep tongo it's not too late o leria kho tabuk bo sep kahamni ni bagai just bukhuk bai subrai jisu nang sani subrai bahake bwkhabai poito khlai jisu ni bagai samung kaham khlai mano bondini bagai thei mano bondini bagai thei thangai basa mano bwkhabai poito khlai jisu nang sani subrai ang bukhuk bai gosu nang sani subrai yes a jorawan nang mutangjaka hallelujah permanent ni bagai busuk simple hallelujah ajem mai nang phani rang thongmani je a busla kuso simple ke hapai kya tam simple bini ang muni phanangi tongsiwana taban babun nogang thangsinai muni boro khlaina ni bono busani tebu better position je jaga kama ka jaga ni tebu kabang jaga je risum sum ayu abun isla tebu kaham risum tebu respect tebu borom ruise kabagi nasu sini kaitur ka bahise bo kesam lai thangjak hake nini samung sitra khlaimano muito khlai khlai nono sasti ruoi nono lasimung ruoi lokobos kango aba hake lang sijak rnai kaitur yabo bo bebak hamyano khibi ruoi pog ruoi delete khlai kaham add khlai kabagi nanai kaitur se hallelujah haipan tini kengma boro asuk kaham kaitur no suru se asuk babu kaham no suru se boro Sabo bo ani bai ang hallelujah nang jesuk ani bai ang handi abo tini nang saimano ni sanai but salsa realize khainai salsa jora pai thangnai jotno jesu christ ni yasko sungoi mak khulumnai subrai ni mak gosinai but belai jora late ngi thangnai afro am thangjaknai aga mothangjak mungnya bodoro khobjaknani nang miss khlainai so obun jora jesu phaina kasuka nang tabuk phone o kothoma ka hamno khnawi sudu jesu ni yasangi manya but bono receive khlaimanya hanke aboni ni mistake abon nang butwa category nang khobjaknai asuk khonjo kukrege khanaka asuk sarai sarai ke bujiri nai buji manka abon yagulo surse no I don't want ang jesu no nanya tomno abake nang reject khlai okay that's your wish aboni ni wish hallelujah for the next bible verse nai le next bible verse next bible verse ngake Proverbs chapter 4 verse 23 tam sija tong phari nai lene Proverbs chapter 4 verse 23 Proverbs chapter 4 verse 20 Proverbs chapter 4 verse 23 Proverbs chapter 4 verse 23 Proverbs chapter 4 verse 23 Proverbs krengmong chapter 4 verse 23 tam sija tong phari nai lene guard your heart above all else ni so tini sang surke starar layo rang tormani lokar na talar layo nok talar layo te tam tamo bike talar layo kabang ma talar la subrana mobile lock layo busung baksa ni mobile lock nugo yang wano pa tama asuk ka tama secret jinis tong na abo asuk bui nai meza hai being pattern cha hai hanya how hai am per hai auti tam tong naro apa asuk ke complicated apa tam hallelujah nini mobile asuk ke nang lock abo baksa ni lock number hai no abo tai kholo ko mana ni moton ya mobile na sa asuk log ro ke nini bkhana busuk log ro thainang busuk guard ro thainang hallelujah tini kebon borok tang suicide khaisai jaman obkha log reza ni bagai haka guard reza ni bagai galai sake a suicide spirit a phola hamya hapayo teita mo galai sake no keb dagi jana nangya bo phanga thangai kasawi totra phelo thangai kasawi totra tangai talas reza yang keba je phanya hawi thangpayo enjoy klai ongkhori thango tokla wala ke baksa enjoy khabla na ar laikhana di pa ok sak tasya marta pa ok je kufur ganang tasya marta ha surori tongla tokla no same nini bwkhani duglam phiok jak
하게 가드 자기 한간게 글라이 사케 아폴라 하미 하빠이 무샤위 너너 돈드루그루위 펜 사카 까로위 보팡 사카 까로위 수샷 클라이 야카리 클랑 탕파요 당의 bwkha 가드 자게니 바게 dalai khakam sere serengo kabangma special borok rok talented borok rok tamui thang kalai sake a soitan hamya bai phai jangiri jagi klangi thangjago aboni bagino sabono bobono gad rthai male nini ani bwkhano se bazarat omai tala tore tong bwkha tala rjak nai mana man thok nai ne phiri bisram bazar phai nai tu baisase bwkha tala rjak nai tala tor tong nai dada aseni ini sing padi mon tala deone lagya tala aseni ini sing nai pidi aka agar tola borogo sor dogano thangi sing nai di aseni ini kita mon tala deone lagya tala lage ni sari Gerei neng sengsara oma hai mungsa market thangai neng tala naituk mangala nin bwkhana tala rana ni bagai ba tala rjai ni bagai kalai sake hamzak laipu kag laipu kalai sake dol kahampu hain hai wala jai khapu kalai sake no kob kathalai kob kag lai special sing political jagan no bwkha orobo mana mano jani arobo thangkata se profit dang na jani talar jage ble hai yang se dungdro yang se thango yang se phayo yang se dungdro yang se thango yang se phayo hallelujah sing no na nok talar jage nogo saba thangai it khitare rei saba thangai habai khiwi rei saba habai thangai tam khlai rei je nok talar jage abahin bla na same Ora elabago okong sawi tongo. Tam sawi tong. Proverbs chapter 4 ni verse 23 will guard your heart above all else. Nok talara na nislai sekang ni bwkhana talara di. Mobile log rena nislai sekang pula ni bwkhana log ragra di. Bike log rena nislai sekang ni bwkhana log ragra di pula na. Hallelujah. To homong na ni bwkhana log raja kangke you are in safe. Hallelujah. Tini coronavirus ni main disease symptoms ta menurut nuk kenable haman nai mi ango. Bwkha log rojak yani bagai kelai saka habir phayo. Te borro oxygen keringi patap kelai thui tongo. A virus ni ya bwkha hapanya selai saka obno log re dipuila bahake log re nai. Hallelujah. Stay away from corrupt speech ni so. Stay away from corrupt speech ni sao. Kebang ma kok sitra bai hak salang ni sao. But tini kebang ma borok kok sitra no motom jag layu. Pani meme pu, tay tam jani. Pani dialogue pu. Perang thang pai kya. Okre. Plan B tongo. Hallelujah. Perang thang pano plan B na jak tongo ang. So plan B bai pai seng enjoy khlai ni kai to ni kogo. Hallelujah. Perang thangka no problem. Plan B tongho a plan B sing sol laine. Tam srungi tong moni sing. Je virus. Tini main symptoms tam male borro hama nai me yango. Hai ke tam thang pran choi thang. Tangai bwkha talar jakeni bagi. Ojak tam sa nini bwkha na gad khai ni sau. Abu simia nung bwkha na gad khai mani logi nini corrupt speech hai kaba kok sitran yakni ba hak saleng ni sao borok kok sitran belai hamjak lai kok sitra dialogue roi muni kothok awne belai borok khna tok jago te enjoy bi khalliu pa share to sanan motonya share viral status bebak borok kuplongi thang male kok sitra kok phani kok aba hai corrupt speech ni sao abo kok sitra hai kaba corrupt ungjak aba hai kok no borok hamjak lai accept khai leyo time pass khai leyo abai time no se pass khlai manai ja ke phana time no use khlai uni sanai kare time ni use khlai di kai to ni kok ni bagai god khai di ni bwkhano sabo jisu christ no malik khlai mani bising tei tomung na jisu christ no malik ni bising tong hungken ke
nini bwkha God khlaijak ar tei mungsa virus hapainani phan kwrwi ar mungsa kok sitra hapainani phan kwrwi tei mungsa wansukmung sitra hapainani phan kwrwi suicide spirit hapainani phan kwrwi kotok sori thwinai abahai phola hamia hapainani tei bini phan kwrwi thango Jesus Christ Malik mani bagai. Hallelujah, praise the Lord. Suicide bofang saka kawoi totrawo duri rui thai abo ki kaham wansu mungdang khana khorok se educated borok bahake abono wansu giman khorok se celebrity bahake abono wansu giman saide man tangai bwkha God khaijagani bagai obo tala rjakani bagai phone simise log ralaisiba bank ni simise password ralaisiba o bwkhani password no kebo naituk nai kre bwkhani password bwkhano God rjaknai abo te kebuya abo Jesus Christ se nung accept khlaiteng khlaiatong obo no kubui ko je borok ni langmo Jesus Christ koplai a borok kuni din abahai hamya ba ke engaging ya abai hamya bini langmo koplai ya tani phela God khaijane bagai kaham simise koplong. Praise the Lord. Hallelujah. Sini kaitu belai kaham bosono khibia bosono yakaria kubuino bosono better position talangna musung jago o borok khanjaknai rokse tongkoro de ang himgrana tamoro jalari tongri hinu nung manyani bagin to Jesus Christ phaible tomono nung no mano hongke Jesus Christ phanya nangla khamu sumsogasga kari rungjakha abuni yakni yograni ti lama krikha solution krikha has solution kri jarawo Jesus Christ phai solve khlaire phaikya. Hallelujah, praise the Lord. Tini sangsar kathang borok rok kathangi tongmani main reason abo chini kahamni bagi buya sing talented aboni bagi buya Jesus Christ kaham kok khanang lakha 2021 bosor sakang bo phai thi paikya bo thimani baisini sumsok nakar jaka bo bujakmani baisini hamya hamka bo boli rjakmani bai bini asuk kostor bai sini bebak hamya kmai thangbai kya aboni bagan Jesus Christ ni paithak word tamo it is finished ni so paisukha ni sao krikha ni sao haiban borok tongkho nung sabana sanai ani musung dang tongrana tongkho aba ke borok ya prisalai. Hallelujah, praise the Lord. Thani no tau bahin nung allow thani borok thana musung thani no problem sabnor kasui tong thani sabdor sabda gendano kaitan kok khana ya thani tomur nung musung ya sabnor khana mana tongba thani no problem you wish nung thana musung thani but ko bui to tong na ko bui ta talabon bagi to duita word tong le. Hallelujah, ko bui tatal abon bagi to duita word tong le nung bor thana musung thani ko bui tong musung tong di tatalo thana musung thangdi sab kasu tong no kebo kasu ya. Hallelujah, praise the Lord. But bobo na nung choose kai decision nini bobo kubuyota na tataloda aboni bagino oro kong no sawo God your heart nung mobile lock rana selai sikang mini bwkhano Jesus Christ no Malik klai lock ragra de puila. Hallelujah, nini mungsasuk bank password rana selai sikang puila o bwkhani password gari a password te kebu yabu Jesus Christ se tomong nini bwkhap log rajak Jesus Christ bai hingke oh relaxing sirina just enjoy klaidi abon bangino Exodus 14 verse 14 sujak tongo tamhnei God is fighting for us. What is our duty? Oh, relax. Chini bagai kaitor samung klai tongo relaxing di. Hallelujah, nini je daily samung klai di samunga jena bagai ranga ju aji di no problem aji di enjoy khadi relaxing di tei bar baki joto samung kaito khlai tong nina aji ma jorabo bless khlaine bo samung phunogire nai bo enjoy khlai di. Hallelujah, kasrang jagda tong thok jagda noro enjoy khlai tong hongka angti se log renai tong selaka muktri phakya thusinai hinu ko ba ang stop khlai renai nehe thuyako tebo nango ang kaitor ko hongka ang te kisa extend khlai continue khlai nai noro excited gendro please comment section no type khlai rohde ang tiar khono muktri phayako kaitor ni kokni bagai ready ni sadi. Hallelujah. Oh, so for the next verse nai le ne Matthew chapter 5 verse 8. Matthew chapter 5 verse 8. Fadi singzot no khulok lai ne Matthew chapter 5 verse 8.
korok mobile apps rok tongo Bible verse ganang ka ke norok just copy khlai abo khlai re de paste khlai re jate bak gana Bible kri ro bor bahan porena save manthe hallelujah. Matthew chapter 5 verse 8. Matthew chapter 5 verse 8. Tam sujak tong padi sung den. Matthew chapter 5 verse 8. Tam sujak tong aro. God bless those whose hearts are pure ni so, for they will see God ni so. Je bekha sutrang rok. Borok sabni mekhang na nuk nai male kai to ni mekhang na su nuk nai ni so. Hallelujah. Praise the Lord. Kai to ni mekhang no. Malik ni mekhang no. Hallelujah. Praise the Lord. Molbrum ni bagai Malik bai tong nani. Abu ni sabere excited ti tamung na. 70 bosor life, 50 bosor life, haikaba 60 years life. Borok west klai kiblayu. Kai to no respect ria wai borom ria wai kai to no sinia wai no life barbat ngi thangu. But nung ang tomuno kai to no respect rio borom ro bini kogo himo bini musung mau tongo bini paisingo mang asawi tongo hungke nini ani destination tamo molbrum ni bagai kai to ni face buskango bono lobui bini mungno kusu khlai khas rangai tong thogui te bini mungo enjoy khlai nani haka bini mungno lobui molbrum ni life molbrum lang mama nei tong nani aba hai destination sini. Hallelujah. Praise the Lord. Belai hambai noro excitedly. Yes, ang salary muktri phaya ang tiar no huni samani bagai. Hallelujah. Simon ni nini umor buseng kang sengla butangya tai Simon musungya. But obos kubi kok neng polawak sikla. Neng polaw belai strong, neng polaw belai kerak. Tang belai jeng pola se. Kaitur pola awuni bagai no jeng bahai no pola bai kubi bai keno bono suri thai bono lop thai. Hallelujah. Neng Simon di kaitur pola se. Praise the Lord. Bala ike excited ang di. Bosone kibia bosone yakaria. Tebo abono musung zago bini mekhang buskango. Bini face asung sasa glory ni buskango. Sung molbrom ni bagi enjoy klai manteng. Molbrom ni bagi ketang tongi manteng. Molbrom ni bagi bini buskango tongi manteng. Molbrom ni bagi sung sasa ka sung tong manteng. Abono kaitor musung zago. Hallelujah. Sini final destination tao male kaitor ni mekhang buskango. Enjoy klai ni khasrang nani. Abo kaitor musung zago. Hallelujah. Kako purok norok hamsazak. Hallelujah. Aborok tamlo kaitor ni mekhang nuk nai ni sao. Kak sutrang rok, kako purok. Borok belai hamsazak. Sabni mekhang nuk nai kaitor ni mekhang no. Sabni mekhang buskango molbrum ni bagi tongi mananya kaitor ni mekhang ni buskango. Sabni mekhang ni buskango molbrum ketang tong manai kaitor ni mekhang ni buskango. Sabni mekhang ni buskango enjoy klai tong manai kaitor ni mekhang ni buskango sung sasa ni buskango. Sal tal tai tongla bebang krai thang bai nai a kaitor sung sasa abo enough. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor asuk sung sasa. Salno sramna sabo kaitor. Pohorung di ni sabo. But soy glory abo sabo mala kaitor se. Abon bagai Moses bai japur nuk jana phayo kaitor ni mekhang no bo nugi man glak nukhe bo this thangnai asuk sung sasa buskango. So hey Moses asuk jaron nang tongni. Horzla ngi kok sapai. But Jesus Christ ni bisingte Jesus pohor ba sung bo pohor ngi man ka tabuk sung kaitor no face klanyan sini pan sok pai kya. Hallelujah. Praise the Lord. Sung kaitor ni mekhang buskango. Kaitor sung ta face ngi man ka. Sung dadak sidak malai kok salai ni. Dadak sidak kaitor ni position o kaitor ni buskango tongai. Hallelujah. Kaitor ni buskang position o tongai. Sung bono lobby man ka bono bini mung kusu klai man ka. So just bekas sutrang di Malik Jesus Christ no klai di bo bekhaw first priority kaitor no tondi. O bekha ba ke kaitor no hamjak sugdi. Naidi nini life bunis lai juta ngai. Amen. Hallelujah. Pari take is a Bible verse nai lene. They bo excited ke sung streng lai. Luke chapter 6 verse 45. 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 Luke chapter 6 verse 45.
Norok man kangke please copy clay paste clay di comment section no. Te je nai tong ler borok bonuk teng. Luke chapter 6 verse 45. Hallelujah. Tam sijak tong aro fadi seng nai lena. Luke chapter 6 verse 45. Tam sijak tong purane jo khnadi. A good person produce good things from the treasury of a good heart nisau. Oh, khana tok mani. Tamo, khoroksa borok kaham bini a bwkhani sompotini aroni kaham nose tam nisa tiklayu nisau. A good person produce good things from the treasury of a good heart. O bwkha kaham O bwkha thai bisingna sompoti kaham no Sabo tiklai hinmale jara borok kaham rok. Jara Jishu Kristo no Malik salam jak rok. Kaito no first priority renai rok. O bwkha bisingni tam no kaham no tiklayu. Amen. Tei tam na di oro and evil person produce evil things from the treasury of evil heart nisau. Okay, hambai. Khoroksa kok broi abo khlai kya. Borok kaham bwkhao kaham sui tonmani aroni kaham tiklayu. Borok hamya sui tongmani aroni hamya tiklayu. Bwkhao kuplong angai tongma haino borok bukhuk bai sao. Hei musuk ni himle kebo dagi bono hindi nei ongkhori phayu plat saka biang ni jani saimia musuk da bisingo mo pungi tong. Kengma borok oba haike pat sake sluk okke ongkhori phayu. Tangai bwkhao je sujak abono ongkhoru. Nini bwkhao tam sujak. Jishu Kristo no sujak ngake Jishu Kristo ni kok kaham ongkhornai. Jishu Kristo ne hamari ongkhornai. Hallelujah. Praise the Lord. So nini bwkhao tam sujak. Sengsar no da. Sengsar sujak ke sengsar ni kok ongkhornai. Jishu no sujak ke Jishu ni kok ongkhornai. Girlfriend sujak ke girlfriend ni kok ongkhornai. Boyfriend sujak ke boyfriend ni kok ongkhornai. Kok sitra sujak ke kok sitra ongkhornai. Tomung sitra sujak ke tomung sitra ongkhornai. Tam sujak nini bwkhao. Hallelujah. Praise the Lord. Tomuno kaito no sujak ke yes. Akaham ongkhornai ni naron. Praise the Lord. Tini kengma borok bless khlanya renglaya. Khoroksa nokong hapke sul habi thanglayu. Gate tongphro tamsa onokong hamsa jakse ni sadi. Onokong hamare ginang nokong se ni sadi. Declare khlaidi. Tomno nok bisung habnan sebman kangke habdi kethang kokno sadi. Tomno busi kangke ba a borok ba hamare mannai ningmo mannai. Aje borok buzili hangkangke ba bini hamare ba nino transparent sokpai nai. Tobo kaham na sadi. Hallelujah. Praise the Lord. Srai di. Saiman sugdi nang nini bwkhani kaham ongkhorna bagai Malik ora kaito rongna nango. Malik ora Jishu Kristo Holy Spirit na nango. Tomuno Malik kaito rongke kaham ongkhornai. A good man brings good things out of the good store up in his heart nisau. Hallelujah. An evil man brings evil things out of the evil store of in his heart. Kaham ke saiman di. Bwkhao hamya sujak ga ba hamya ongkhornai nyo. Nang khoroksa sungni aroni mungsasa hamya khana kabule saiman ji deo phona tam sujak bin bwkhao. But je borok kaham tiklai saiman ji deo borok ni bwkha tam sujak. Hallelujah. So borok ni sinina ni klai sase. Borok no recognize khlainya ni sinina ni klai sase. Oro Luke chapter 6 verse 45 sajak tongo. Borok kaham no tiklayu. Borok hamya no tiklayu. Bwkhao je hamya sujak amno tiklayu. Borok kaham ke kaham no sujak ba kaham no tiklayu. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bang kok kaham no sadi. Continuously sadi. Borok no amno hamya hante kaham no sai thangni no problem continuously kaham no sadi. Abai je bujinai ba blessing nai
जे बुजिया बा blessing लिया but नों बाय थांले always blessing नि तंगनाय काहाम न सामानि बागै काहाममं कुसंनि तंगमानि बागै काहाममं सुंदरै तंगमानि बागै काहाम बायमं कुप्लुंनि तंगमानि बागै नों बाय थांगे blessing mang तंगनाय but निनि कगनो खनाव खरकसो बुजि खा accept खा गेगा बबो blessing नाय but बुजिया गांगे बिनि बनो बथांथों बिनि blessing निन थानि एडंगि फैनाय Hallelujah. So Bwkhani Malik Sabo nang saimandi. Puilan title no. Who is owner? Okay, who is your king? Nini Bwkhani king Malik Raja Sabo. Abo kaitor nang nai. Jesus Christ nang nai. Holy Spirit nang nai. Hallelujah. Tamle baitang physically to Jesus habi man phalia tabuk. Oro folangi ni botong phayo. Through Holy Spirit, Christ is inside in you. Kaitor baitang chini bisyo to through Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Supadi. Tong thok di. Gana koraksa borok tong kaba. Angle belai khasrang jak ni saikna di bono. Ani kaitor ano belai hamzago. Ani Bwkhaba Malik ngi tong payo. Aun bagai belai tong thok jak ni saikna de nin gana ni borok no. Tomun kepan kering gang kaba. Tors rok no pan saikna de. Tini sadi. Kaba mungsa mani de pan saikna de. Ang belai tong thok jak se hanai. An kaitor ano belai hamzago. Ani Bwkhaba Malik bosi. Hallelujah. Praise the Lord. Sari okok kaham no. Okok keplai no. Supply mang nutong di. Borong nono naga cover nai. Amay alam sa nachunga gawanga paglo ke saman ni sao. Kahit to ni bagay cover hake mo sari. Cover hake tong di. No problem. Borong naga cover pan hangra siteng no. But nini tong thok ma aba hakin punog di. David masamang bini rik yang itaman sa maragli ani sao. Te bihik dhut tam khabo hani kotuk khani sabona. But David raja kai to no to asike excited bo asike khushi bo bini ri kengi thamasu saimalen so. Doesn't matter kengi ja tong tam uitong but nang kai to ro happy di. Borong no kuli ja tong tam hani tong no matter ta khla jabno ta khana dia bono just excitedly kai to ro tebe so tor di nang bini kok ba ke. Bwkhana to ina kai to ba ke tine explain khai kya. Tam bo ba ke phrangi tong sung no. Hallelujah. Praise the Lord. First point na sung tam sarangka. Sini Bwkhaba ke. Hallelujah. First number point no sung Deuteronomy chapter 6 verse 5 no ka. Bwkhaba ke sung kai to na hamjak suk na dangnai. First point. Second point na sung tam no ka. Our heart can have one confidence ni so. Jepru sung Bwkhaba ke kai to na hamjago confidence buni selai jutango. Sengsar urumuro sengsar jungle fasing naisigi borro kiri jagya kaitor logi tongmani bagai khasrangi kharagi tongi mano. Second point. Third point. Second point in Bible verse ngake Psalm number 27 verse 3. Third point sungnoka Psalm number 51 verse 17 no. Tam sujak tong God will not despise a repentant heart. Nang tong khak kipili tini phanya musungo Jesus Christ o kaitoro bo tini bonono accept khlai nanai. Tini bonono kabagi nanai. Ihi nang rejected nin tomu sitra ba yang no yasang nyamang lak abahi nai ja kaitoria tini bon nang tomu musa sitra klaja hamya klaja pano angkha kifil senai o kaitor ni nang tomu ya priseke bo tini bon no kabagi janai just Bwkhaba puitu klai boko bai sadi jisu nangani subra hene bo tini no kabagi janai nang tini no kaitoni busa kaitoni borok soi mutangjak busangnai hallelujah. So fourth point is sungtam guard your heart ni so mobile password nangkariya tondi nangka nok talariya tondi nangka nini bike nini gari talariya tondi tobo nini Bwkhanole Jesus Christ no Malik khalayoi save ke guard khai tondi hallelujah obu belai nangkogo tini boro mobile no sa kaham ke password laisu but bini Bwkhano password lai liya bini Bwkhano tam khlailai khola yakarjak tameng kotok sonai spirit hapayo kagrana spirit hapayo walarena spirit hapayo kabang hamya hapayi borona destroy klango so aba hai hamya phaite ino ta seklak phaisiteng abuni yakni yokne lama kaisano Jesus Christ no Bwkhaba puitu khlainani bokubai subra hene gosinani tei kaitone am thangjak bising khopjaknani so tamonin duty guard your heart Jesus no Malik khlai Bwkhana save khlai jate tei orai porai nya jat amen. So amakin sing fifth number sing tam no mala those who have pure heart will see God ni so je borong ni Bwkha sutrang Bwkha kupur aborok kaitoni mokhang no nuknai hallelujah mol brum ni bagai
Amen. So last not the least, words and actions begin in the heart ni sao. Bwkhau tomuna hamya sujak ke hamya angkhornai. Bwkhau tomuna kaham Jisu Kristo no sujak kaito no sujak ke abo kaham ose angkhornai aratai kun doubt kare. Amen. Faringa sing kaito no hambai relayan. Oh shatakara bagara mostiki. Thank you Lord for your love and grace and for your wonderful and the blessings word. Hallelujah. Hambai Lord nini ketang kok hamari genang kok ni bagai. Perengkan nang tini bekanot tu ye Lord nona hambai okok thai horzlai haket cindo cengai cengteo blessing sinai awuni bagai nona hambai afa hambai Holy Spirit hambai Lord Jesus berak nin thani ya paru Jisuni ketar mung baiki. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kasrang zagda tong thok zagda. Yes, tong thok sidi. Tini ni muktri belai kaham muktri ngai. Tini ni tomun nang imang nu ugai belai blessings imang nang tini nuk nai. Hallelujah. Tini ni sal, tini ni hor, ozora belai special nang itong sini lang mawa. Kana ni sal belai ketal salang nai, kat blessing sal nai. Sini yapri bunisla jodang nai, kok bunisla jodang nai, action bunisla jodang nai. Hallelujah. Tangla sini kaitur sini belai kaham jago. Korasa sini hambai jak nai abah points rok tore tong kan rok rohordi sing palke kaitona hambai relai nai. Tomono suri jak nai points tong ke abo banda rok share klai di sing palke kaitona ya falai nai. Hallelujah. Praise the Lord. Sing nukhum kaisa se omolata pokja ja bai di. Ke bona o phona bui omok para ni tandi sing chuk na hani borok se kon para bai mention ta khlai le tabo. Omok phona tabo mistun ta sud sini ga ke sini wo boroni borok chuk na hani borok sing chuk na hani pholao nukhum kaisa se ni sade smriti sabo ni singa ke chuk na hani borok ni sade. Hallelujah. Sing nukhung kaisa se ni sade tai para bai mention khaina nang lai se sing kai to ni nukhung ni borok. Hallelujah. Am bagai khas rang de. Hallelujah. O jaga tini kabang ma engage singka instain dahan pitu tripura. Yes, sabo sing kai to nukhung ni borok. Hallelujah. Rohit sabo kai to nukhung ni borok chuk na hani borok. Sita sabo kai to nukhung ni borok. Hallelujah. Sabriti sabo kai to nukhung ni borok chuk na hani borok. Rajiv sabo kai to nukhung ni borok chuk na hani borok. Hallelujah. Somen sabo kaitoni nukhung ni borok chukna hani borok. Hallelujah. Sing takuk kaisa se sing nukhung kaisa ni borok se. Hallelujah. Abagena Rakesh sabo kaiton nukhung ni borok. Abagena sing Rohit Mistu abag je tongnai sing joton oro sabo male kaitoni nukhung ni borok se. Praise the Lord. Hallelujah. Onita sabo kaitoni nukhung ni borok. Praise the Lord. Abagena Gopal Sadon sabo kaitoni nukhung ni borok. Sing kaitoni nukhung ni borok se. Just Hallelujah. Enjoy klai sing nukhung kaisa ni borok tabo sing pisa piring tangai sing o sangsara tongko o temporary address tongko permanent address je sing je din thangnai sing jotono thansa makhang na hala laike kaitoni mungno kusuk sing lobi malai nei. Okay, dara mia ani mayo lengi tongmani surima bai hamka. Okay, Rasbihari belai kheno good testimony phari sing palkhe Rasbihari ni bini mayo ni bagai tam khlai sing kaitono hambai relai nai. Hallelujah. Tangi nai di mia life soli tongpro lengkha haipono kaitoni hamari kaitoni phan baike Jisu Kristo na keplai mung baike lengmani tamungkha saraka tai hamka tabu life testimony nong nukhana Rasbihari ni khokte tamo lengi tongmani surima bai kaitoni ya pharma bai hamka ni sao phari sing kaitona hambai relai. Thank you Lord. Rasbihari ni bini mayono sarai ke nang hamrei ti samani pakai. Thank you Lord. Thank you. Nengka kaham, nengka belai lobjang na bagi jugo kaitor. Thank you Lord. Nini blessings dan nini hambar rock ni bagi. Hambai Lord. Hambai. Oh hallelujah. Thank you. Rohit request dara baba mate manai song ani bagai kisah suri di kaitor no sini mana mayako. Rohit neng Simon di. Already ber kaitor no kuni borok se. Declare kaje tinin simi ani ama babu manai jeng kaitor no kuni borok se. Lord nona hambai ani babuni khawo ani amani khawo ani manani khawo kok thai kaham roi soi hamjak mo soi yapri senai nini wo abahai neng amahai buzimung abahai roi neng yapri seri tong abahai ke neng yafa de Rohit. Hallelujah. Lord Rohit ni bini nukhung nang nin thani yafaro khas lairi kaham yapri seri nai neng se Lord nini wo kaplai ke yapri seri nai neng se so nini thani bebak submit khayu Lord. Thank you Lord Rohit ni family ni bagai blessed te hamari gnang nukhung se apa dakti kheno testimony na thangi tong bini khoktai ani ama babu sung
kaitono sinang ito man tabuk sok pai ke kaitono seng belai no hamari gnang nokong si abai testimony bini bisinte dakti keno seng khananai hambai Lord apuni bagi. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Oba hakino sopon ani parani bagi suridi ang sai sungsi kaitono mano borok bo kaitono yasak manathang. Hallelujah. Sopon nang kahab ke saiman jeng kaitono nokoni borok si. Ephesians chapter 1 verse 4 tamni sijak o sungsar se snamjak yako afrono kaitor singno bini borok khlainya kaniso bhaike hamjak ma bai majra krei khlai belai kathar khlai singno bini borok khlainya kaniso sungsar se snamjak yako so simon nini kamini borok bhaina aro khobjago kaitor belai ke hamjago te kaitor nokoni borok se majra krei borok se hallelujah declare khaidi ani kami nini kami bum tamo mangke nang share khaidi ani kami hamsaja kami se kaitan nokungni borok se hallelujah obake declare khaidi naidi poitu mane tam nugya kho haiba nokha manya ko haiba mankha sokpai ko haiba sokpai kya nini kami borok ang takon kaitan khorok bomi suri mani kaitan boromar nugya ko nang declare khaidi ani kami borok ob kaitan nokuni borok se ob kaitan nokuni borok se jishuni mungbai declare khaidi hallelujah oh hallelujah sopon nini se Lord bini nokung bini kami joto nang nini thani yafa te jishun thike tano saro Lord afa aro nini mungsung sasama thangi tong nini kingdom nokjana thangi tong Lord daktike hambai narabuni bagi in the name of Jesus amen amen hallelujah ani life ke kisa kosto ung tongka mon nang saimandi kosto Jisu Kristo kro saka rujuinaka hamya Jisu Kristo kro saka rujuinaka bebak tekto bini saka rujuina bakya nini thane kerikya so nini life kosto ya nini life smooth se kaham se blessing se just receive khaji Jisu ni mungbai ke o shata khara magare bosti ki in the name of Jesus mon nini se Lord bini life ang nini kathar thino sarsawiru they declare khayo a blessings no a breakthrough no in the name of Jesus hallelujah kabangma borok khawi tonai a jungjal khawi tonai a phola hamya khawi tonai a kosto Jishungba kang sebawiru Jishungba kang damrogo kutuldi te kaham kaplai kuprongdi Jishungba ke moni shakawo hallelujah amen amen hallelujah Sanjit Tripuri dara ani bohok sawo asumsa ani bagi suridi Sanjit nang just ni bohok yagrdi te sadi tabok ang hamka Jishuni mungbai ni sadi Jishuni ban sikak jangmani bani hamya hamka ni sadi Jishun thik sama bai ani sumsok na karjaka hamya bipring sapon karika just declare khaji hallelujah Sanjit Tripura sakawo ang Jishuni kathar tino sarsawiru bohok saranai phola hamya ang khordi right now in the name of Jesus and heal the complete healing right now in Jesus name hallelujah Sanjit Tripura hamka Lord hambai nang hamre ramani bagi hambai Lord Jesus Christ ni keplai mong bakang declare kayo Sanjit Tripuri hamsakse Sanjit just nang naidinin bahago tangay aka feel kaje nang already hamsakse hallelujah Jesus hamre rekanono nin testimony nang share klaje nang hammano hallelujah kaito no hambai relainai ani yakong hamka okay anjus Debbarma yes bini yakong sawi tongmani tek tomani tongmani kaito bona hamre reka Farisang palka hambai relayan thank you Lord and Jos ni langmau nang asga bless klai tong mani bagai te Lord nang mana hamrai de mani bagai thank you so much oh Father Lord nang ka hamra nai ka you are the God good God who is good healer yes you are the good healer thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus nang an Jos no srai ka hamrai de mani bagai Lord thank you ani logini bagai suridi bohok gastric hamya baluksa kisa suridi Ras Bihari Jishuni thik kathar nini logishan saka sarero just declare klaidi Jishuni kathar mongbai Jishuni ban sikak jakmani bai Jishu crosso thimani bai ani logishan hamka ani declare khaidi te nini logishan gara to bono sadi ni sadi bin bukuk bai Jishuni kesabai ani hamya hamka ani gastric hamka ani goshi dini sadi bono hallelujah tabuk no srai ke hamnai nang logi no live testimony nang ranai hallelujah tang mele instance kai to rohanga ke Oh Shaka Rabba Zanda Risti Ki I plead the blood of Christ Rasbiarni He Logishoni Shakawa and Jishuni Katato in Sarsaru gastric out in the name of Jesus right now on Kordi gastric no on Kordi bini langmani bini bushakni on Kordi they shoy kaham healthy life Jishuni Mumbai can declare kayo hallelujah in the name of Jesus hallelujah Rasbiarni Logishon Hamka just believe kaji te buko by sadi Hamka Jishuni Bishington logishan hamka hane hallelujah praise the Lord sopon nini kami mungke
Dukhai Zamadar, okay, Dukhai Zamadar ka blessed kami se te hamsa jak se o kami ni bising te kai to ni mung kusuk khelop jana thangi tongo kai to ni ha nuk jak na thangi tongo. Hallelujah. Dara kai to na hamai ma relayan turuk turuk kai to ani langmao chance khlai ma bagai. Hallelujah. Some nang saimandi Jesus Christ nin langmao kaplai engkha Malik engkha. So Malik tongo tabuk. So Malik je jaga tongo aro hamya engya kaham simi songo. So nin life kaham better excellent Jesus ni bising te ngi tongo. Just receive khai di amen hanai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dara ani logini bagi suridi bo kaham tongtheng smriti saimandi nini logini logi Sabo tong malek kaitor tongo Malik tongo so Malik je jaga tongo mungsa hamia problem jengzal engi manya so smriti ni logini saka Lord ang nini katha thenya sarsawiro protection kaham bini langmawo always Jesus ni mongbaike amen amen hallelujah praise the Lord hallelujah. Oh shakaraba fading ketini hambai norok no norok ni testimony tai nang surijeng points rok no norok share klaimani bagai okay Rohit sini kami ni bagai suri digrade dara ang simise kai to no manko okay Rohit already kai to no yafar ka nini langmano te nini nukhong no nini kami no tabuk Malik kai torse so sadi nini bokok bai o kai tor ani kami ni Malik nangse ani langmani nukhong ni bebak ni Malik nangse nang se selainai nang se tuidunai nang se wana masing sa ke blessings ro yapri kaham nang serena oba ke declare khaidi hallelujah praise the Lord dara ani okay monde an kirima tongo sungsar borok saya rok ba bahai ke tongnai okay mon nang tai kiridi nang sungsani borok liya nang chukna hani borok se sadi ang chukna hani borok se henai mon nang sadi ni bokuk bai ang chukna hani borok se Sugnahanin borok sengsar tu iwana ya sengsar borong ti kiria tangmlen neng kun lenden kri sengsar bai neng chuknahani se just relax de tai tong thok de ang chuknahani borok se sengsar tamungi tong khunjo takandi tamungi tong mokol takai hot de ayang abo nini bagilia neng lenden kri abo just hadi ang chuknahani borok kaitor ani Malik logi tongke ani kirimung kri tong thok mung khaksmung alai de simisi declare khaidi hallelujah monisaka Lord ang jisun ti katano saro afa khaksang mung tong thok mung excitement nini wa abu kuplong engli jisun mung baike ang declare kayu hallelujah kirimung spirit ongkordi right now ongkordi hallelujah apply pholanos ang declare kayu anoint kayu moni sakaw amen hallelujah o shakaraba zanda karabostiki hallelujah fading ke tini sing belai kaham zoraman ka te katal ke kai tersono phurangka te belai kan hamari klaika kaklai norok blessing khana Teng norong koina musung please norong ni hamari ngi tong mani aborong no video khlai short ke norok waise waise zoraman ke share khlai horde ani WhatsApp norok share khlai de ke messenger ro hake abona ang ani page upload khaine de norok je kai to ni ko blessing tong mani lokorok bo nok thang te blessing thang hallelujah so ani WhatsApp number ke 9774518979 9774518979 hallelujah praise the Lord so aba hakeno androng ni testimony no share khlai hodi ang kaitor hambai rekha ano naikol ma bagai yes because kaitor no belai ke hamjago tei kaitor hambai remang tong ni bono khibia bono yakaria hallelujah praise the Lord losi Debbarma manai ani nukhung ni bagai bo suri jadi by losi sister no kaitor belai ke hamjago ni nukhung ni Malik kaitor se Nini nukhuni raja kaitorse nini nukhuni bugra kaitorse just declare khaide Lord nangse Malik ni sari hallelujah na ji jaga Malik tongar problem nya nang Malik ngi tong khake nang control khaime ang nai tamle you are limited person so nang tomon kaiton Malik khlai nini nukhuni nini langmani nini kamini bebak ni nadi relax ngi manai hallelujah praise the Lord relax ngi manai Malik je jaga tongo Malik control khayu nang control khake aro kaisa person control khagete kaisa person control khaije gangnai so tam khlaine kaitona submit khaidi hallelujah o shakaraba zanda kharabasti ki Lord sister losi bini langma bini nokhung angnin thani ya faro nangse Malik nangse bugra aba khaksamung tongthomung sabni bagi baron nokhungni bagi se declare khai jisun mung baike amen hallelujah praise the Lord receive khaji ni blessings no sister losi okay oba kino kaitoni mung kusuk ungthang yes somen kaitoni mung kusuk ungthang
darani bohok samani hamka kaito lobjak tung dara nono kaito hamari tung amen Sanjit Tripuri yes great testimony like a great kaito je nadi busuk hamari klaine kaito bohok tomuni instance ha ba mungsa so problem just declare khaji application mungbai a bai ke hami thang nung bai thang simon gala obviously miracle obviously kaito ne fan hallelujah sengsa ni ke kaise process tong obno sadi oma ke thudi oma ke kokoing di oma ke exercise khaidi oma kaise kabang long process ba hade hamna hamia kono ar kono security kire ka ba confirmation kare but kaito rong ke hamnai sure tomuno nung poito khlaike Sanjit Tripuri Nini poito nora hamraka kaito na hambai redi hallelujah praise the Lord hambai dara belai ke kok saitong Nini kok kaito tebo sadi hallelujah kaito tebo suna hamari khlaiteng yes Rohit ngadara Nini phone number te sagare 9774 note khainare 9774518979 9774518979 ang type khaler wando WhatsApp number just narok kau khari 9774518979 9774518979 hallelujah narok ni testimony narok o WhatsApp number share klai hordi hake te kubun rok bahai nong testimony bising te blessing thang narok ani WhatsApp number gana kheno video klai hordi short 2 minutes rok ni kaka ngabna upload khainai te je naine rok nong testimony borok bahai blessing thang hamari thang pharige tina sung si thang joton hambai kaito kaham abuni bagi chini life o babang kaham ngi tong bini khairang pipeline hamjang pipeline te abun bagi horbo kaham hallelujah sini live bo kaham babang kaham because of God so tina sung si thang joton hambai khanani bagi tiar tong bai di